Bogogo sanibonani, ngi-Dr. Cembele Sicalaba lo okhulumako. Utholakala khona la eNhlambeni eSwatini. Inombolo yakhe ithi +268 7618 3035. Namhla nginakhuluma ngalesigubhu. Lesigubhu lesi-ke bogogo sesineminyaka sikhona. Sesibaphilisile labanenge. Sibasitile abantu abanetinkinga nje, ikakhulukazi inkinga temali, nenkinga tekuwa kwemabhizinisi, netinkinga tekungaboni ukuthi bendani empilweni, impilo incubekela phambili abayibona. Ungabe mhlambe ulima noma insango, noma uthengisa nje nesitolo, noma unebhokile store, noma unani, noma unesikolo, noma unemateksi, noma ufuna kuwina la uwinako kuthenda nani. Lesigubhu lesi anguniketi sonke nedi kuleko lokuncane lokuphethe. Ngiyaye ngikuhlephulele bese sesiyakusida ubuye sewutobonga. Nangabe mhlambe uyadisebenza unegontraka unani, uyachaza bese sengiyasakha, but mina ngiqale ngikugeze, ngikhuphule leli dloti lakho lesithunywa sakho emfuleni. Noma-ke ngikugeze la ekhaya lapho kutaba kusho ukuthi wena unenkinga lezinjani empilweni yakho. So lokho kusita ekuthenini tonke leti kulandzelako leti wena ukuthi ungaphumeleli sifike sitiwohlode bese sesifaka lo mnumzane lo. Futhi ngiyakuniketa lithuba lokuthi mina imali la ekhaya ufike ungayishiyi, uhambe uyohlola kunoma ngabe ngiyiphi inyanga loyithemba ukuthi ngabe kambe vele Dr. Cembe unginikete intombamba yini. But awufike bakutshela ukuthi hayi ukuniketa intombamba noma cha akuniketa intombamba. So ulana-ke imali lo utanayo ngeke ngize ngiyichaze, but nayichaze ecingweni ukuthi wena njengoba uthi usebenza kanje ungasitwa kulesigubhu lesi, noma ungasitwa ngeliphonjwana la ekhaya, noma usitwe imithi lehlukahlukene. Nangabe kodwa ukuthi wena mkhulu mina sengikhathele ngifuna kuthwala, angikusebenziseli lesigubhu, asiso sekuthwala isigubhu lesi. Isigubhu nje sekudonsa imali emabhizinisini lahlukahlukene nasemtimbeni nje wemuntu. Noma uyadisebenza noma uyasebenza, simnikete imali, simnikete nje impumelelo nje lesigubhu kahle lesi. So nawuthi wena ufuna kuthwala, ngabe sengiyakuthwalisa-ke mina la ekhaya. Nawuthi wena ufuna kuphakama ukhuphule isidalwa sakho nesithunywa sakho, ngiyakwentela la ekhaya. Udokotela lo okhuluma naye use-South Africa, use-Swatini, ukuphi nakuphi nelive, uyafika kudokotela eNhlambeni. Labaningi sebayamada, ungaguglisha futhi ngokuthi ngabe lo umuntu lo kanjani. Bese sengibuya sengikhuluma kunabo abantu labathi hayi tinyanga asati ti-promote. Lokona ukuthi inyanga tingadi-promote noma umuntu acabanga lokho, lo muntu usuke asilima lesidlule kuba silima. Sitawuqala sibuye sikhulume ngebhola. Kuze kuyatiwa nje ukuthi kuna Ronaldo kunje. Ubonakele ku-TV, uPhonithiwe kubhalwa ngaye emaphepheni, kufundwa ngaye etindzabeni emaveni, abonakala kubo-TV lahlukahlukene, zothatha tinkomo soshuthiwe. Kwatiwe ukuthi kunenkosi Mswati, inkosi Mswati nayo ifikile iyashutwa, iyavela etindzabeni nakuphi. I-promotion leyo. Kwatiwe ukuthi uNelson Mfundisi lokuphi nakuphi. I-promotion netindlela tema-promotion